Generalni sponzor emisije Vinarija Tikveš. Vinarija Todorović je svoj prvi vinograd zasadila 2015. godine, a vinarija je osnovana 2018. kada je završen i proizvodni pogon u selu Potrkanje, opština Knjaževac. Vinarija danas posjeduje 27 hektara svojih vinograda. Od sorti su zastupljene Cabernet Sauvignon, Merlot, Vranac, Pinot Noir, Shiraz i Sauvignon. Celokupnu ponudu vina Todorović možete naći u vinoteci Vino i vinogradarstvo u ulici Zmaja od Noće 9 u samom centru Beograda. Idealan prostor za sve vinoljubce i hedoniste otvorila je ove jeseni u Vršcu vinarija Drašković. Potpuno uživanje u okviru velelepnog istorijskog zdanja Helvecija 1880 uz degustaciju sopstvenih vina, kao i uživanje u istoriji vršačkog vinarstva i vinogradarstva, pruža vinski salon Helvecija 1880. U potpuno restauriranom prostoru, nekada jednog od najvećih vinskih podruma Evrope, gostima se nude vođene degustacije vina iz portfolija vinarije Drašković, uživanje u čaši ili boci uz već pripremljene ili lično odabrane plate gastronomskih specijaliteta. Prostor nekadašnjeg vinskog podruma adaptiran je tako da se potpuno zadrži autentičan izgled, priveden novoj nameni, gde veliki kamin u centralnom delu uveliko doprinosi uživanju u vinu u predstojećim jesenjim i zimskim danima. Poljane su specijalna grupa vinogradarskih naselja koje su u takvom obliku još jedino očuvana u Župi. Smeštene su u centralnom delu Župskog vinogorja u neposrednoj blizini Aleksandrovca. Naziv Poljane za ovakvo naselje svakako dolazi otuda što su ove podignute u atarima izvan sela koje narod naziva opštim nazivom Polje. Vinarija Fragarije je mala porodična vinarija pokrenuta u 2014. godini. Nalazi se u srcu vinograda, smeštenih u poljani Lukarevina. Vinarija Fragarije je dobila ime po latinskom nazivu za jagodu, retku vinsku autohtonu sortu. Dobra vina čuvaju se u malim bačvama i italijanska je poslovica koja, čini mi se, najbolje opisuje ideologiju mesta na kojem se nalazimo. Aleksandrovačka župa, jedna od vinskih prestonica Srbije, i posjeti smo vinariji Fragarija. Samo ime govori vam da je u pitanju jedna mistična i zaista posebna priča koju imamo priliku da otkrijemo. Pa to je jedna iznenadno nastala filmska priča. Supruga i ja smo jednom prilikom bili na jednom sajmu i upoznali smo preko moje rodice, upoznali smo tada prvi put smo upoznali Spaleta, vinarija Spasić, poznati jedan vinar iz Župe. S obzirom da je moj otac porijeklom iz ovih krajeva, neke vinograde smo dobili u nasljeđu i tako u toj jednoj večeri sa Spaletom u Banja Luci se to desilo. Tada smo malo i zasjeli i ispričali se i tako. Mi nismo bili sigurni da li da ulazimo s obzirom da smo iz potpuno različitih drugih biznisa i supruga i ja i totalno druge stvari smo u životu radili, da li da se počinjemo tim baviti i tako on kaže, ma to obavezno da uradite i tako. Mi na putu prema kući, mi zaključamo, pa mogli bi. Naša vinarija se nalazi u Poljani Lukarevini. Poljane su mala mjesta gdje su ljudi iz okolnih sela, gdje su dolazili i prerađivali bi, radili bi na svojim vinogradima i postoje tu i dan danas postoje stare kuće koje su pod zaštitom države i praktično jedna od tih kuća je u posjedu naše porodice, preko 150 godina je stara i poprilično u ruševnom stanju. Ta priča, supruga i ja smo htjeli da tu priču zadržimo i da to jednostavno nekako postoji neka nit koja bi bila išla u prošlost. Ta kuća to je ta kuća sa naše etikete, tako da smo kad smo razgovarali sa ovim
kad smo razgovarali sa stručnjakom, odnosno profesorom sa likovne akademije da nam izradi neke nacrte i etikete i tako dalje, tražili smo minimalistički dizajn i tražili smo da postoji ta priča. I tako ispalo je tako. Eto, nama se sviđa, ljudima se poprilično dopada, tako da je to odskačemo u svakom pogledu, pokušavamo da unesemo i modernije neke stvari, a da opet zadržimo tradiciju. Ta cijela priča i Fragarija ime je krenulo od sorte, autohtone sorte jagode, koju je poznati vinar iz ovog kraja Kosta Botunjac oživio, spasio od zaborava. Mi smo je kalemili dalje, uzeli od njega kalem granke i okalemili i to je otišlo, ta jagoda je otprilike postala neki naš zaštitni znak. Pored jagode, mi smo uživali uvijek rado smo pili Sauvignon, tako da smo i Sauvignon tako krenuli. A od crnih vina nam se onako Bordeaux kupaža je bila ta koja je naš favorit i vinarija Fragarija se trudi da zaokruži cjelokupnu tu Bordeaux kupažu, znači da ubacimo sva četiri sorte koje bi trebale da idu tu, mi smo već 3 uspjeli. 4. je mladi vinograd koji će već za godinu i pol dana da bude i on tu. Cabernet Franc. Iako ste relativno, možemo slobodno da kažemo, na nekom novom početku, već imate zaista sjajne potvrde da je ovo zaista ono što ste trebali da radite i imate priliku da se pohvalite brojnim priznanjima za vaša vina. Pa jeste, ponosni smo na ta priznanja s obzirom da smo novi u tom poslu. Uzeli smo, naravno, dobrog enologa, dr. Radovan Đorđević nam je enolog, prati naša vina. Trudimo se, strategija naša inače da postignemo maksimalni kvalitet uz korištenje lokalnih sirovina i lokalnog znanja, tako da kažem. I to je ono što stvarno radimo. Znači, mi sve sirovine nalazimo ovdje u okruženju. Naši su vinogradi ovdje u krugu od 1-2 km. Ostalo sve, burat smo nabavljali iz također 20 km odavde, znači sve to. A potvrde su stigle same i nama su jako bitne i važne. Prvo, potvrde su stigle od ljudi koji su probali vino, raznih segmenata ljudi je bilo tu. Drago nam je što ta strategija ima uspjeha i okrunula se već 2 godine. Prošle godine smo prvi put poslali naša vina 4 etikete za Beč. To je najveće svjetsko, po broju takmičenja priznato u svijetu. Prošle godine je bilo 11.500 vina. Ove godine je čak i više, bilo 12.300, 400, ne znam ni ja. Prošle godine smo 4 etikete poslali, dobili smo 3 srebra i 1 zlato za ovu selekciju, to je ova 2018. A ove godine smo dobili 2 zlata za selekciju jedno, to je 2019. I za ovo vino Votaži. To je također ista Bordeaux kupaža. Od starta smo, s obzirom da smo i supruga i ja, doktor ekonomskih nauka, profesori, ona je dugo godina radila na univerzitetu, ja sam isto jedno određeno vrijeme radio na univerzitetu, radio sam kao direktor Volksbank leasinga u Bosni i Hercegovini i tako dalje. Ona je pored toga i revizor i certificirani računovođa i tako. Svašta smo nešto radili u životu, ali od starta smo znali šta hoćemo. Od starta smo mi znali otprilike kakva treba da bude etiketa i od starta smo mi znali da želimo da imamo vina koja će biti top kvalitet. Mislim, top kvalitet ono koliko je maksimalno moguće. Potvrda je također da su naša vina, da smo mi na dobrom putu sa našim vinima i sa cijelom tom pričom. Prepoznati smo u Njemačkoj, izvozimo u Njemačku, izvozimo u Austriju, u Bosnu i Hercegovinu izvozimo. Kažite nam, zašto Fragarija? Pa Fragarija je po ovoj našoj sorti jagodi, koju smo onako, nama se svidjela kad smo je probali i tako, kako smo nam rekli, ako po svom sopstvenom ukusu, mi smo rekli idemo mi sad to u jagodu, jer se nama to sviđa. I očigledno je bio pun pogodak, jer pogotovo mladim generacijama koji su poprilični hedonisti,
Strašno im se sviđa ta jagoda. Jagoda je rijetka. Jedna od bitnijih stvari, evo sad da istaknem jagoda je među 30 vina iz Srbije. Ove godine predstavlja Srbiju na Expo u Dubaju, na sajmu Expo ove godine. Tako da nam je to je također jedna od potvrda da smo na dobrom putu i drago nam je da je tako. U narednom periodu svakako da ćemo raditi na razvoju, uvođenju možda još nekih etiketa dodatnih, ali ne puno. Ne mislimo puno, naša strategija nije da previše rastemo, želimo da ostanemo ovakvi kakvi jesmo, ne da idemo u neku veliku industriju i u veliku neku proizvodnju. Nije to neki naš životni cilj. Želimo da se to zadrži na nekom određenom nivou, da se to može kontrolisati i da to ima neki svoj, da to ime bude sinonim za jedan kvalitet i nakon 5 godina kad negdje ugledate, ne znam, vino Fragarija, da kažete aha, to je vino od te kuće, a ono mora da je dobro, nisam probao i tako dalje. Ili jesam probao, pa meni se sviđa. Jedna od stvari koju ćemo vjerovatno još ići pored tamjanike, ići ćemo sigurno malo i u proizvodnju prokupca, ne preveliko, ali čisto da smo tu, jer smatramo također te autohtone sorte trebaju biti zastupljene i trebamo biti, da njegujemo i taj dio. Svaki maltene dan upoznaš nekog novog, neko dovede nekog trećeg, novog i tako dalje, gdje jednostavno uživaš u svemu tome. Tako da je to bit ove cijele priče naše. Da na temeljima tradicije i porodične istorije nastaju najbolje stvari u životu, svedoči i vinarija Fragarija, gde se od sorti vinove loze iz vinograda koji okružuju vinariju prave visoko kvalitetna, u svetu nagrađivana vina. Kažu svakako da vino ima potpuno drugačiji ukus kada se degustira u samoj vinariji. I svakako da poseban doživljaj se stiče kada ih vi dočekate, jel tako, mogu slobodno tako da kažem, je zaista pozitivan utisak i možemo da pozovemo naše gledalce da vina degustiraju upravo ovde. Počeli smo da ne samo mi, nego i drugi vinarije da primaju goste koji su ljubitelji vina, koji žele da degustiraju vina u samoj vinariji, da obiđu podrum, da vide gdje vinograde, gdje ta vina u stvari nastaju, jer kažu da vino nastaje u vinogradu. Tako da sve više i raduje nas dolazak gostiju, raduje nas da mi možemo prezentovati sami svoja vina, jer mislim da mi kao sami koji radimo ta vina, sami bolje možemo i objasniti šta to vino nama znači, tako da ga i vi kao kupac, odnosno probavalac tog vina, možete bolje doživjeti. Mi imamo Bobana i Lelu i njihovu porodicu koja nam održava vinograde. Oni se brinu da naši vinogradi budu u dobrom stanju, znači da budu zdravi. Oni su ti koji održavaju taj kvalitet grožđa koji nama je potreban za naše vino. Imamo drugu porodicu, to je brat od mog supruga, koja je brat i njegova žena, koji se bave s našim vinima kad su vina u podrumu. Znači kako kad treba pretočiti, kad ne treba, na kojoj temperaturi je koji, znači to je svakodnevni posao. Kao što je već rečeno, dobili smo sve nagrade i u Beču i na ovom velikom takmičenju prošle godine što su održao Savez vinara, znači svako vino je naše dobilo neku nagradu. I da bi to bilo tako, mora svako da da maksimum svoj, da znači izvuče iz sebe maksimum cijeli. Stižete i da putujete, stižete još dosta toga da radite i reklo bi se znači da na kraju da ste zaista onako sve ukupno dobar tim i da zajednički zapravo sve postižete. Pa eto, pokušavamo svi skupa sve to da postignemo. Čerke nam studiraju u Beču, jedna je sad na razmjeni u Bordeauxu. Ona obilazi vinarije po Bordeauxu, nadamo se jednog dana da će se i one više uključiti, sad se uključuju koliko mogu u ljeti kad su berbe i kad je tad više rade, kad je punjenje zimi. Mislim, ovo preko godine su gore na studiju, ali ona sada kako hoda po vinarijama po Bordeauxu, jer je tamo na studiju 6 mjeseci, nadamo se da će ona donijeti neka nova znanja koja će se moći primijeniti kod nas. Ako ništa, onda barem vizuelni identitet da budemo prepoznatljivi na neki način na tržištu Srbije kao mala butik vinarija. Ne samo na tržištu Srbije, jer smo mi u stvari i na tržištu BiH već dosta zastupljeni, na tržištu Njemačke
i u Austriji smo isto izvozili vina. Znači, to su neka naša tržišta u manjim količinama, naravno jer smo mi mala vinarija. U vinariji Fragarije su posebno ponosni na svoje vino napravljeno iz vlastitih vinograda od autohtone sorte Jagoda, pa im shodno tome posvećuju posebnu pažnju. Jagoda je eksplozivno vino, elegantno, sa bogatim i harmoničnim voćnim završetkom. Na mirisu preovladavaju karakteristične herbalno-voćne arome. Ona je zaboravljena i tek nedavno obnovljena vinska sorta od koje se vino pravi u ograničenim količinama od najboljih grozdova. Kako tradicija u Severnoj Makedoniji nalaže, 1 do 2 čašice žolte rakije su obavezne za doček, razgovor ili ručak. Uvek i svuda cenjena i tražena, proizvedena po najsavremenijim metodama, sazrela u hrastovim buradima u posebnim uslovima, tikveš žolta se preporučuje kao najpoznatiji makedonski aperitiv. Nalazimo se u destileriji vinarije Tikveš, gde ćemo porazgovarati i predstaviti vam brend žolta, već dobro poznat, ali naravno nije na odmet da popričamo sa ljudima koji su zapravo zaduženi za ovaj, kako kažu, čarovni napitak. Lozova žolta se proizvedu ušte, kako bi rekli, na lozovite nasade. Lozova žolta proizvodi se na loznim zasadima za proizvodnju vina koje se lakše destilira i dobijamo lozovu žoltu, kao i ostala žestoka pića. Nastojimo da imamo sortu Smederevka, Vranec, Muscat Hamburg, Afu Sali. To su te 4 vrste sa kojima raspolažemo. Kasnije beremo ih sa loznih zasada koje kontrolišemo i nastojimo da ovi zasadi budu na što višoj nadmorskoj visini da bi pokupili sve kiseline koje su nam potrebne da bi na kraju mogli da prođu na destilatoru. To znači da konkretnije za sortu Smederevka, koja je najzastupljenija u ovom kraju, ubiramo je još kada kreće tehnološka zrelost sorte, to je negde na 10 ili 10,5% potencijalnog alkohola u kasnijim periodima. Fermentacija belih sorti koje destiliramo je na 12 do 14 stepeni, dok su crvene sorte na 24 do 26 stepeni u toku same fermentacije. Jako je bitno da napomenem da se trudimo da što manje koristimo sumpor kao konzervans ili kao zaštitnika vina. Kasnije, kada bi ga destilovali, dobili bismo bolje sirovine vinske destilacije sa visokim kvalitetom. To znači da je zaštita jako niska. I još jedan podatak. Mi koristimo selekcionirane kvasce koji su namenjeni za fermentaciju belih vina, koji se kasnije koriste za destilovanje. Nisu to oni selekcionirani kvasci koji se koriste isključivo za fermentacije, od kojih dobijemo bela i crna vina. Ovde se radi o naglašavanju svih osnovnih karakteristika jedne sorte koji su nam potrebni za dalje postupke kao što je destilacija. Destilacija se odvija na kontinuiranoj destilacionoj koloni koja je kapaciteta 30.000 litara na 24 sata. Ovde dobijamo od 5.000 do 5.500 litara u toku 24 sata sa različitim procentom alkohola. Počinje od 68 do 72 stepena u zavisnosti koju sortu destiliramo. Destilira se vino od Smederevke, onda od Vranca, od Muscat Hamburga i Afu Sali, koji su od naših lozovih nasada. Mi nadgledamo to grožđe i kasnije ga destiliramo. Daje baš jedne zadovoljavajuće aromatike. Dobijemo te muskatne note. Svaki destilat koji destiliramo kasnije ide u tankove, svaki ide separativno i na kraju punimo ove drvene bačve koje se nalaze iza nas. Svake godine se investira u sve veći broj bačvi. Prvo punjenje u novoj bačvi je 7-8 meseci. Onda taj destilat odatle izlazi, ide u neku od bačvi koja je već korišćena godinama i na kraju taj isti destilat prelazi u dosta drugih iskorišćenih bačvi gde ne dobija aromatiku nego zaokružujemo sam kvalitet i dajemo mikrooksidaciju i omekšavanje destilata koji se kasnije koristi kao sirovina za proizvodnju žestokih pića. Što se odnosi na lozovu žoltu kao najmasovnijeg pića sa najvećom proizvodnjom, pre 5 godina smo imali prodaju od 6.650 litara, tako da svake godine imamo porast od 10 do 15%. Sada se prodaje oko 1.000.000 litara pa i više bez razlike što se nalazimo u trenutnoj situaciji sa pandemijom.
Zatim za proizvodnju ovog pića destilator mora da odstoji 2 do 3 godine u bačvama. Za proizvodnju na VS piće sa 40% alkohola destilator može da stoji nekih 6, 7 pa i 8 godina u zavisnosti od degustacije. Lozova Bela 50 je također naš proizvod kod kojeg smo počeli da menjamo sorte destilatora. Prethodno smo imali neke sorte kao što je Vranec. Sada se dobio od sorte Smederevka jer tu imamo neku lakšu aromatičnost i pitkost koja je značajna za taj proizvod. U budućnosti ono što nam je u planu je da se proizvede bela aromatizovana rakija od 40 do 43% u zavisnosti kakva bi bila godina, zatim vinjak VSO koji je već pri kraju i nadamo se da ćemo ga za neke 2 do 3 godine imati na tržištu i vinjak XO kojeg imamo u bačvama od Segan Moroa. Nabavljamo ih iz Francuske, svake godine se investira i to je proces koji traje od 2016. godine, pa mislim da će za 4 do 5 godina biti kraj procesa. Zatim bi imali kontinuiranu proizvodnju vinjaka XO koji bi bio po tehnologiji i prerađevini sličan armenjaku gde imamo dvojnu destilaciju. Prvi rezultati su jako zadovoljavajući, destilat je isključivo od sorte Smederevka. U Francuskoj imamo proizvodnju na Sauvignon Blanc, tako da u odnosu na obe sorte postoje sličnosti. Karakteristike vina nam dozvoljavaju da imamo lake arome koje kasnije koristimo za proizvodnju vinjaka. Brend žolta počeo je da se proizvodi od kada postoji vinarija Tikveš. Tikveška žolta označava samu okolinu, Tikveški region, Tikveška lozova rakija, tako je poznata ovde po Makedoniji. Najveće prodaje je na makedonskom tržištu, zatim u Srbiji, Americi, Bugarskoj, siguran sam da je od velikog značaja regiona. Da sama prodaja i sam rast prodaje iz godine u godinu potvrđuju kvalitet kojim raspolažemo. Mi ovde koji radimo na zasadima imamo dosta sreće jer možemo da se svake godine edukujemo. Idemo u druge zemlje da vidimo različite proizvođače i da to iskustvo prenesemo ovde u našoj vinariji. Ideja vinarije Tri međe i oblak je da dobiju iz prirode i Fruške gore ono što je najvrednije, da to pretoče u vino i sačuvaju u boci. Svakako moram da vas pitam i odakle ta zapravo ljubav prema vinu. Pa ajde da kažem, za razliku od većine nekih novih modernih vinara koji su već na neki način bili u priči sa vinom, da li su konzumirali vina stalno, bili upoznati. Mi smo sasvim slučajno ušli u priču o vinima jer smo neku ušteđevini smo htjeli da uložimo u neko zemljište, vidjeli smo slučajno da se prodaje taj jedan stari vinograd, kupili smo ga i eto, ja čak mislim da nisam ni pio nikad vino dok nisam napravio to svoje prvo vino. To je bio Vranac 2012. crveno vino i jednostavno sam se zarazio sa tim, ajde da kažem, zaljubio sam se i eto, posle toga nismo mogli nazad da se vratimo. Neštinjan je jedno od mjesta na Fruškoj gori koje ima sigurno najdužu tradiciju što se tiče gajenja loze i vina i naći ćete ga u svim najstarijim spisima od Zaharija Orfelina i sa kraja 18. veka, početka 19. Neštin, pored Karlovaca, Iriga i Erdevika se spominje u skoro svim zapisima o vinu, vinogradarstvu na Fruškoj gori. Vinarija je otvorena za posetioce svaki dan, ali uz obaveznu prethodnu najavu. U vinariji se mogu degustirati sva vina, a može se pripremiti i odgovarajuća hrana uz vina. Kada je u pitanju sama degustacija vina, ono je sigurno drugačije kada se pije u srcu vinograda, ovdje gde se sada nalazimo, gde imate prelepu degustacijnu salu. Da li ima turista i možemo li da ih ovim putem i pozovemo tako da posete vinariju? Pa sa obzirom na sam položaj Neština gde se nalazi na samom kraju, ajde da kažem, na granici sa Hrvatskom, imamo turiste koji dolaze, posete naš sajt ili Facebook stranicu i dođu. Upravo zato smo napravili ovu degustacijonu salu koja je, ajde da kažem, neka kruna završetak ove male butik vinarije, da bismo na pravi, na što bolji način mogli tim ljudima da prezentujemo naša vina u pravom ambijentu, u pravim uslovima. Degustacijona sala je urađena, ajde da kažem, kao mali, da ne kažem, porodični prostor sa
onako sa toplim materijalima, malo drveta, opeke, ali opet onako moderna. Tako da, evo, pozivamo sve koji su zainteresovani za naša vina, mogu slobodno da se najave, obavezno da se najave, jer nismo baš uvijek u vinariji, mogu da dođu da probaju vina i uz neku zakusku, eto, da se družimo. Zaista jedno toplo mesto sa dušom, sa pogledom na prelepe vinograde, vinarije Tri međe i Oblak, gde i sam naziv vinarije mnogo govori. Hvala vam svakako na razgovoru. Hvala vam.